ka Patharkhmah Civil Subdivision Demand Committee mentagasngi kilale ikendo menteri rangba kejela konrad ke sama Dawa Civil Subdivision ya ka Patharkhmah badhagani kejingle ikendo ladon lang MLA MDC but ki member jong ka committee Habakren shikilat pathai khubor UMLA kajirang ba S sotung uloong ba kajing dawa ban pynkiew ka administrative unit shaka civil subdivision namar ba ka administrative unit jong ka Patharkhmah kan kanjo shaka live for arsnem ba kalade ke ka padan kamtam namar ka wan ra jing ki pat ba ban net shaka headquarter jong district namar ka jingai palat Bulong ru ban nakaliang menteri rangba unchim kia halor kate kajing dawa ba kajing pentri kam kandang ya chikmat Shillong ya bu mat hari ni ka jingla nu jungi ni ka singi ya Honorable Chief Minister jangka Government of Meghalaya. Ia dalam hanya kat bagi MDC nangka Chairman Secretary bagi member jangka Patharkhmah Civil Subdivision Demand Committee. Kajingwan ka jungi ni ka por kadiban pensungau syaka sarkar jauh Honorable Chief Minister bakin upgrade no ya ka administrative unit jangka Patharkhmah syaka Civil Subdivision. Nama ba kumba ngatai barok dietip ka civil ka administrative unit jangka Patharkhmah mentak lakin kan kenjo syaka live arsnem te kala dai ke bala don kamtam ba yakni ka administrative unit ban upgrade syaka civil subdivision krang ban penjani ki ba syaka administration ban penjani ki ba syaka sarkar kamtam bagi dai haka ka constituency ke jungi ke dai border the whole of barok ki western ibhoi ki ba ki badon haka te than ki kendu jinge sibun banlech ka headquarter juga district nama ba kengai palat di takadau nakalian jungi kalian jonga kum MLA bari MDC berkunjung bagi member juga demand Patharkhmah Civil Subdivision Demand Committee yawan kenang di Gopor ban pensengau siam bat kai ke bangi keren mata kalau ba sultanat kalau very positive nakalian Chief Minister la ai ketika kintian ke pasutan tambah ke proses kan habdon nak bentar kumno bang ginya cekmat bidai bat kanika ban create lane ban upgrade ya ka administrative unit jangka Patharkhmah syaka civil subdivision kai ka jingpula Chief Minister kumu leader ba nongelam jangka badan klidu jangka government of Meghalaya dan nakaliang jungi ilong ba ka proses ki habannya indai kai ka ba miekran kalau ke pasutan bat mai itip hai ya ka jinge jing jar jing pai ba nama ba ka western di bawah hi beroi bong ki ka jingai na ka headquarter jung district telala ban upgrade ya kenika administrative unit kan yarap sibun ki pai ba ki badan haga than western di bawah hi beroi ya kenika ban ong in kwilinti no mata dengan ma ban ong hindai na kaliang Honorable Chief Minister long ba ngile kat bala ban pengloi na ka benta ban bendep ya ka proses ka don ban le ganu no ka kam kat ban create kat ya civil subdivision ki don kat don hi ka ke ba government ka haban follow na ba ila ban bendep pembiang na ta ka ni jing don kam dan ka jing demand ka jong ni ka administrative unit ban upgrade ka civil subdivision nadu ba ngala bagi ba kila kam dia nga ban MLA nadu senam aja kat pra ngelawan ke delegation sai Honorable Deputy Chief Minister Isatu Stone nama tu por Chief Minister imdan ha station imdan Shillong tinglai kendu nglai keren sepang gani benta bat han gi benta ba benta ngamar wila don lang bat ka Patharkhmah Civil Subdivision Demand Committee te na kaliang jungkiru ikwa iban dayo ban pensngau su Honorable Chief Minister ke jing Dawa ke jung pai ba makini ke kejingan kejingi kalau nak tak kejing kam ke jung pai ba nolo kani ke de ki mat ko ke bo mat mentah kesini hikam don ke keren baik tik tang nak kita ban upgrade ya ka Patharkhmah administrative unit syaka civil subdivision ya ka habide bat ka kanono kajing ya sophia jingmut habide bat ka border issue te nakaliang jonga kumunong mikmat ngikwa i bagi pat ba border areas baro kini song sain te ngidon kam hiban ba nakilang ki atli ki sarkar Assam dan Meghalaya kin pestet nak benta kumno ban so ikini ni ki problem kam tam ha bidai bagi border areas ayu kle kumalo benta kalong jajai kam don kai kam don kan kuno ka problem ru benta te ki pai ba ki kila ya ki kam bidai ki Kadi Pak Isman Lendo, Chairman juga Patharkhmah Subdivision Demand Committee.
Iwan kene ban submit ya ka memorandum rangkat batu komitmen jong yang Chief Minister ban lambar jingilang jong i la yo jingu yang Chief Minister ka jikmi lenti jong i don jikarnan ba kene ka kam ke bala 8 September ke bala sengau do nom mat jong i bala selamba ngidon jikarnan hang dikentik pemerintah kejing cengai na district headquarter haduk ha Patharkhmah ngidon ke bala limpo kilometer